iphara. Kuphela into ekhona, kunedlozi elinamandla ngendlela eyisimanga elingamele iphara, lingena kwiphara leli dlozi ngesimo sokuthi kuney'nkinga zakhona ekhaya emndenini ey'nkulu ey'julile. Ebese leli dlozi njengoba lingene kwiphara, lilithathe iphara liphume idlozi kulokhu ukungcola kwale khaya, kulobu buthakathi bale khaya. Ubuthakathi-ke kungaba ubuthakathi basekhaya, amalunga omndeni ayakwazi ukujikelana izinto baphehlelana amanzi amnyama. Okukanye kuwubuthakathi obuphuma kuphi? Okuphuma ngaphandle kwegceke. Kepha kusuke kukhona idlozi elikhulu elicashe kulelo phara lasemndenini. Ngaze ngathi mina kuleyo vidiyo, iphara ungalibuka wena, ubuke ingane encane yephara ukuthi eyi kwaze kwabhayiza lokhu, kwaze kwawukuthi lokhu, cha.